Hey guys, saya Gary daripada GCR Motor. So kita ada sebuah Minari TRK 251 SE ABS N1 Special Edition. So motor ni boleh kata last production punya version tahun 2024 November punya. Masih under warranty hingga 2026 November ataupun mileage tak lebih pada 20,000 guys. So mileage sekarang baru 10,000 saja guys. So harga jualan 10,800 siap potong nama cash. Kalau loan minimum deposit 100, bulanan 200 lebih selama 5 tahun guys. So motor mesti standard lagi, dia ada tambah crash bar. Top box memang dah ada lah, jom kita tengok. Lampu LED, windshield standard, crash bar dah upgrade lah. USD fork kiri kanan. Tayar size depan 110, 70, 17. Masih ada around 60% lagi. Single disc depan, ABS brake, single cylinder. Single cylinder semua macam baru lagi guys, special edition. So exhaust standard, tayar belakang 150, 60, 17. Masih ada around 50% tayar belakang. So top box YH Bro dah ada. Okay, semua standard lagi guys. Cun lagi lah. Siap ada USB port. Okay, motor ni dia dibagi USB port sekali. Lepas tu tengok meter, ada ABS brake, mileage 10,000 saja guys. Last kita start motor bagi korang. Okay, engine standard lah guys. Kalau minat roger kita guys. Bye.